الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن والاه. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hörmətli cemaat, hörmətli mümin müsəlmanlar, indi barşamızda selamlar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Xoşu cuma saatlərimiz mübarək olsun. Rabbimiz Allah izgi diləklərini, izgi niyətlərini qəbul qılsın. Cuma vaxtlarımızda qılğan dualarımızı, izgi diləklərini Allah qəbul qılıb, turmuş başlayıb, xeyirli nimətlərini, xeyirli şadlıqlarını, bərəkətlərini verib. Xoşu ya Rabbi, her vakit dünyada yaşayanda Allah Teala bizə elindir nimətlər, ağırlıqlar, şadlıqlar, hayırlı xəsətlər şibələ, şulay oyunun məşğuşluqlarla xeyirli olsun. Allah Teala'nın bələ qazlardan, yumafətlərdən, hayırlı xəsətlərdən şulay bütündə başımızda giram etsin. Xeyirli şifalar, xeyirli nimətlər, xeyirli bərəkətlər Allah Teala. Bu şeyində Allah Teala'nın nimətin qarşı alıb, qabul edib, rəhmətlər edib, xeyirli ömür itəri nasib olsun. İndi bu gecə hörmətli cemaat, Allah Teala indi bizə bir çox nimətlər verir. Həm indi sahabe-i kiramlar aytganlar, ey Allah'ın işisi, elə indi Allah Teala bizi unuttu. Nişləb bir Rasulümüz sıralaş, bizə indi ağırlıqlarını, ayıq xəsətlərini jibərməydik. İndi sıra qoyulanlar. Şu an görə şu dünyada, şu durmuşda Allah Teala hörmətli cemaat bizə indidir sınav, imtihan, ağırlıq, qayğı xəsət, hər vaxt cibərə etməyişin şu səbəbli biz Allah Teala'ya yaxın olurlar deyişlər oluruz. Allah Teala'ya yaxınraq, kübrək izgiliklər qılıb, namazlar qılıb, gıybət qılıb, təsbih qartıb, zikir eytib, Qur'an oxub, Qur'an yatlab. Yəni Allah Teala bizə indir şadlıqlarını da, nimətlərindən, qayğı xəsətlərindən işinci belə deyib sıra qoysaq, Allah Teala şu durmuşda bizə indir səbəb cibərə, onlara yaxın bulu işin. Yəni şu durmuşda da əgər də biz Allah Teala'nın qudretin, nimetin, şu qorda görsək, Allah Teala'ya yaxınaya biz deyilsiniz. Yani Allah Teala bizə indi bilə, şulay qarnı da, yağını da, qıyaşını da, lakin şaması var, həm şu şamada Allah Teala özü bilə bilə. Özü indi eytər bizə vaxtında Allahu A'ləm, həm yəni şu turmuşda, hörmətli cemaat, Nəzəqrami indi bizdən Ramazan şərif ayı gələcəkdə inşallah, bu qalmağın həm indi Ramazanda əzirlik o bulurğan deyir. Həm ruhiyyatdan birinci can, tən, qalb, mal-mülkə həm izgi fikir. Yəni Ramazan şərif ayına kırıb, hörmətli cemaat, biz indi birinci Allah Teala yaxınayamız. Qəməl günəni aşar, oraza aşar. Zəkətlərini bilib, şişfarlarımız. Tarih namazlarına qatnaşıb, şinan da qo'l tinchligini topamiz. Qur'on oyatlarini o'qib, ruhaniyatimizni o'sadi. Ham har vaqt shu turmushda birgalikda bo'lib, jamoat bilan safar vaqtlarida, yana shu iftor vaqtlarida, ertalab namozlarida, oqshom namozlarida birdan bo'lib, shina nadat beradi. Təmbiyə, yəqüsti. Həm Şəban ayları bir mühim aylar. Şəban, Rəcəb ayı, şu aylar şinan da indi əzirlik ayı. Uzaqlarda Ramazan şərif ayı gəlmişdə həm şu ayda hörmətli cemaat Allah Teala bizə mümkünçilik verir. Qur'an aşar, anı duyurğa, anı bildirgən. Harflerini öğrenip, ayetlerini öğrenip, şundan da indi Allah da ışığını
sebeple onlarga yakın bulup dua kılıp hem her vakit Allah Teala bizge indi mal mülke, nimetlerini, şartlıklarını bilirken biz indi her vakit şükür kılarız, rahmet ederiz. Ama Ramazan şerif ayı o üzetçilikli, faziletli hem bir mertebeli ay. Biz anlayız şu ayda Kur'an indi. Allah'ın kitabın anla, yapla, Kur'an'ı oku, Kur'an bilen amel kılı için şu turmuşta eden olası yeşil turuşa mehmelerini anlar, harflerini ilenir. Ramazan bir ötergeç. Çok kişi indi seher vakitinde bir gitten turlar gerek, hoş bulurlar gerek, kimde kurha, eğer de namazını okunur iken, şimdi orası tam şu an böyle cemaat eğer de var iken, kardeşler, Müslüman olanlar, Allah'ı bilersiniz, namazda bir şey değilsiniz, Allah soru bilseler, şundan da indi orada turlar yarayı. Birinci orada şundan başlanan, ilk birinci orada turlar, anasının haliflerini bilene, Kur'an okuyup, Kur'an yaptı, namaz almasa, hamile biz sebep gene. Şu an böyle cemaatla dinin muhabbetliğinin, onun cihilliğini bu sefer değiştirmez. Bugün de Allah'a şükür Ramazan şerif ayını hürmetle Allah Teala'nın emrini üter. Bugün de Allah'a şükür Cuma'da gibi tarih namazlarda bir grup kişi toplaşır. Çünkü Ramazan'ın bulgan mühiti başka. Ayrılıp durar. Hem Ramazan şerif ayında kubret izlilikler kıldığı için neden olası turuşa iftarda katlaşırlar. Buluşurlar. Allah Teala'ya yakın bulurlar. İndi cemaat şundan da şu turuşta Allah Teala bizge bulegu bir. Ramazan bir zor buletlerden birisi. Lakin fayda işaretlerinde biz işleriz haberlerinde tuğanlar, müştar dediğinde bilmemek kişiler vefat. Kızganış Allah Ramazan'ını kurmuş yaparlar. Allah da bize ele bildi mümkünçilik. Ele bize vakti kilmişitmegen şuna koyar biz ele Allah'a şükür turuşarız. Namaza basarız. Bilgilerinde olarız. Bu bulgan mühitini tuyup dertlerini çınan da indi ahirette ezileni var. Ne bugün günde biz nişit acayip şafak aylarımızda Ramazan'da ezileneriz. Yıl dövründe gün sayıp biz indi çınan da ahirette ezileneriz. Osman radıyallahu anh kabir eşesine basıp tamamda yılı yıldı. Hatta onun sakalı yükseleneydi. Bu haletine olan kişiler soranlar ey Osman, nişepsin yılısın diye. Osman radıyallahu anh eğitti, kabir eden olasının birinci yerde durdu. Eğer kabir pazarından tutuda alsa eden olası kireşekiyle hayırlı buladı. Hem biz soruşarız cemaat Ramazan ayında anlatı gibi. Lakin Ramazan'da kubret, turuşluğumuzu gösteririz. Çünkü ecri savab bir ahamiyetli, yukarı dereceye bile Allah Teala'yı bereketin, nimetin bile turşu Ramazan şerif ayında turşamız zeketlerini tüderge zeketlerini bile çünkü ecri savab şişman oldu. Allah Teala bereket versin diye. Şundan da izgi amellerini tutla biz indi ahirette zedileriz. Allah Rabbimiz bizge indeyde Kur'an-ı Kerim'de turşu turmuşta eden olasını yarattı. Hamşilerini yarattı fakat gâmet hüvede düşüyor. Hayatın insanlar cine ile ya'budu gâmet için hüvede düşün Allah Teala'ya şundan yalvarıp Allah var ikenliğin adide biz indi her vakit Fatiha suresini okuyoruz. Ey Allah'ım biz dua söylüyoruz, tevekkül Allah'ız.
Sen ona gıybet kılarız, sen ona yalvarırsan, şundan da yine sen ona sırıyorsun. Allah Teala'ya başka ilah yok iken ant edip. Allah Subhanahu ve Teala hürmetli Cenab-ı bizge şu kadar nimet verir. Çünkü biz Allah'tan duyup La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söyleyen doğru koyalım. Biz indi şu Ramazan'ın təmin lezzetinin hem ehemmiyetini anlıyoruz. Şundan da bu faaliyetlerden gidiyor. 50 oylarda. Yaşlıklar, biz kurup bugün kadar turşamız aziz bağlarına getiriyor. Hem Allah Rabbimiz hürmetli Cenab-ı Ramazan Şerif ayında bizge kadın kişisini bilirdi. Kadın kişisi biz biliriz, mümküninde hayırlılık. Allah Subhanahu ve Teala bize hürmetli Cenab-ı mümkünlük bir yer. Sağlık selametlik bir yer. Gafıllı bir yer. Mal mülkiyetli bir yer. Şu dünyada bulunan derecelerini bile. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah da sizin dereceye, kendisine, kıyafetke hem niye siz dilde anlaşasız olamayın? Sizin amellerge hem şundan da sizin kalplerge vardır. Resulullah Zeydan innemel a'malu binniyat her bir iş niyetten tura. Niyetlerimiz neydi? Hoş seferine şuur. Niyetlerine dürüstleriz deyip işte kişilerlikle. Ramazan Şerif ayının aldığından şuur yok. Allah rizalığı için, Rabbimizle yakınayım için, ama Allah da bizden gafar tövletlerimizine kabul kılsın, bizni gafur etsin, yarlıkasın. Biz yavarıp dua sayıyoruz. Bilip de hatta bir şey ya Rabbi hata kimçiliklerini gafur edip yalvarırız. Rabbimiz Allah hürmetli Cenab-ı bizni yaratar. Niçin deyip soru koysak? Çünkü bize bile bu bir faziletli Ramazan Şerif ayında. Allah'a bulunan ecir sevaplar, Allah'ın nimeti, Allah'ın rahmeti. Uraza vakıtlarında da Allah Rabbimiz Eden babasına şimdi. Hemeyler şundan da davet ettin rahma bitisnuhu ileyne şu tutmuşlar. Eden babası motul tutmuş kılmak vakitta, izlik yasalan vakitta, eğer de Allah ve yalvara iken nidir sebep başa, oğlu sebeple, kronik oğlu sebeple, dediğini seferler olsa Allah Rabbimiz şunda da cihileyken. Lakin Allah Teala eğer de sebepsiz kaldırsanız değil, Ramazan'da bulunan Ramazan'da yılda bir davetiye koytarıp bulmaydı. O şu denizgir Allah Rabbimiz hürmetli Cenab-ı bizge bu nimetini mahsus ecir savapta da as-savmuli ve ana eczibi beyde orası bir nimet değil. Hem ecir savaplardan uzun beyan. Uy, fikir, halet, niyet borçası da neticeler Allah'tan önce ecir sahibi yeke, edep olasında. Mahsus, kardeş. Şu an böyle Cenab-ı Allah Rabbimiz bu Ramazan Şerif aylarımızda ezillenir. İnşallah. İzgilikler kılıp, niyetler kılıp, planlar kılıp, şu Ramazan Şerif aylarımızda yaxşı amellerde uzdurlar olursa Allah barışıklığı nasip olan yeser kılsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve selamu aleykum. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, faqalla jalla wa ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة محمد نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ينزل البركة والنعمة والقدرة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا من سبقنا بالإيمان. ربنا أعنا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجنة النعيم. Всевышний Аллах нам дает возможность погрузиться в эти замечательные месяца Раджаб, Шаабан, Рамадан. Мы понимаем, что месяц Рамадан он не за горами, и уже сегодня нужно готовиться. Всевышний дал нам возможность прочувствовать, насколько Его милость безгранична. Когда мы выстаиваем ночные намазы, намаз таравих, когда мы объединяемся и делаем ифтар, когда мы читаем Коран и ждем наступления самого благословенного месяца Рамадана, также ждем ночь Аль-Кадр. И вся эта атмосфера, которая только лишь может человек прочувствовать священный месяц Рамадан, она дает возможность погрузиться в милость Всевышнего. Мы знаем, что наши сердца, тела, души, разум, всем сердцем мы становимся ближе к Господу. Совершая поклонение, совершая благие дела. Каждый из нас старается священный месяц Рамадан дать задакат аль-фитр. Мы понимаем, что Всевышний сегодня нам дает возможность, и мы живы. Альхамдулилля. Всевышний нас любит, потому что сегодня мы здесь, сегодня мы в мечети. Несмотря на определенные погодные условия, мы тоже можем видеть милость Всевышнего и приблизиться через определенные понимания, зикры, через Коран, познание Всевышнего от того, что Всевышний дает вообще, в принципе, возможность дышать, возможность видеть. И самое основное, что мы можем сделать, это, конечно, уповать на милость Всевышнего, чтобы Всевышний просил наши прегрешения. И каждый из нас старается сделать как можно больше добрых дел. Погрузиться в атмосферу Рамадана, потому что Рамадан – это гость, который приходит и уходит. И дай Аллах, чтобы мы смогли достойно провести все вместе этот священный, благословенный месяц Рамадан, поклонение, уповать на Всевышнего, читая Коран. И самое основное, конечно же, получить удовольствие Всевышнего. Вот это следующее. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху ва акимуссалям.